الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga maastay mangundang mga pag-iman, mga maastay mangundang mga kami Islam, yari na isap kita niyo biyayaon, biyadasin programa na to, pagpatumtum, atawakan manuntot ilmu, day nga Quran iman sin sunnah, supaya dumayaw in pag-ibadat na to, tiranan, hikarayaw sin kabuyanan na to, di hadunya, labi aula na kalapasan na to, hadlaw akhirat. Ahalin ni mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, yari nakita niyo sa biyaon, hababun fi adabil mashyi ila salat. Masih kita niyo ha kitab as-salat. Ayuhal muslimun, o ko hambuk muslim, panawag-tawag, innaka bihajatin masatin ila al-ma'rifati al-adabil al-mashru'at allatina tasbiqu as-salat. Benar tu din ikaw amuin kalahihan mo tuod in manggayunggong imingat sin aturan sara amuin bangkaw madto magpatunay atawakan madto ko sumambahayang kalahihan mo in magsadya ka al-isti'dadan laha suway ka magsadya magtakama marayaw bangkaw sumung atawakan timidog magpalindog sin sambahayang. Lianna as-salata ibadatun 'azimatun, sabab in sambahayang ibadat sa lagu-lagu. Yan bagi an yasbiqaha isti'dadun wa tahyi'u munasib. Suwaytud kalagihan amuin patindon atawakan pagsadyahan sin manusia, urulun niya, ingatun niya in mga parkala, ihinangun niya asambahayang atawakan uno-uno na parkala amuin kalagihan ipagpatup na rin doon haragbos in siya magsasambayang. Hati niya dagbos inikaw dagbos in tao mag-ibadat. Bukun sa jalong ta amuin matuhad ja ko pa masjid, pag-usbiya hantang mukun kakilahan kau pamasi. Dati na indagbus mo rin doon, subay kau munasib hadagbus sin tao mag-ibadat. Aka na to pagsadyahan mo tuon. Nasabot na to da sin limabay bangkitan yung mag-ibadat magsambahayang. Amin kawaon na to in pangari-ngari atawakan amin dagbus upamahan sin kita niya sa pantun timidog sin sambahayang. Bukon biya sa pantuning kita niyo biya sung magbasketball atawakan sung mga patawo atawakan sung mga tubig in maksud niya tumamong kita no sin tamungon amin sangi ngi atawakan saraan daan na amoy ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin manusia law niya liyadakhul al-muslimu fi hadhihi al-ibadati ala ahsanil hayat. Sumod inambuk muslim mari pa ibadat ini subay siya sa lingkat-lingkat dagbos hati niya upamahan hantangan. Imaksud na rito ang minha pagtamo. Faida masyayta ila al-masjid lituaddi as-salata ma'a jama'atil muslimin, apabila manauna ko madto pa masjid hitunay mo in sambahayang sa arta sumambahayang kau makadha mga muslim hati niya magjama'a biyasin nagisin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salat wa'atu zaka warka'u marraki'in. Tindukan niyo in sambahayang, tunayan niyo in zakat, ruku kamu hasarta sin sila magruku. Law si mga mufassir inyad to hati nga jama'a. Bangdain doon manu sa amat to pa masjid, falyakun dhalika bisakinatin wal waqarin. Makawa madawhat sin manu siya in sakina, alam sin pangatayan niya. In pagyanon sakina amin tu'manina. Kahanungan sin pikilan iwan sin pangatayan. Iwan hanunot sin pagpanaw-panaw. Hati niya bukong biya lawad madtumari. In wakaru pagyanon siya, amuin damikyan maawon sin manu sa in pagpatibaba. Qaddul basar, iwan sin pamupupunin pangatud na rin hinang maksiyat. Iwan al-khifdus sawt, bukon siya min
himumungan madtumari. Hati niya mapupo niya, makukunin himumungan niya. Bukun bisara amuin diurungog, hindi ko mamisara diurungog ko pa manghambok barangay yo. In maksud niya rin di pa, bukun kaw amuin madtumari, manuwi so yung wayron mag-story, magbisara sin kapos, way kapos pa iddahan niya. Wakilatul iltifat, iban kumu in pamalingi sin manusia hariakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bangin manusia nag-ibadat, manaw madto pa masjid maka na indua ini, kumuin pagyanul iltifat, di na in manusia, amuin pagyanul iltifat, pamalingin ni hasyara. Sabab in kamatawran si manusia, di mag-ibadat, di magsasambahyang, inyan matarang in sila, mialing na, atawakan, minig na hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ورد في صحيحين أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة. Ding hadis kaya riwayat sin Imam Bukhari, apabila patindogon mag-ikama na inbilal ha masjid, ikama sin sambahayang, inamuk riwayat bang niyo karungugan na inikama, famashu wa alaikum sakina. Panaw na kamu madto pa masjid, madawat din pagyanon sakina. Fama adraktum, uno-uno na hindi nga makaabutan niyo, falyusal, sambahayangan nyo na. Uno-uno na kiabutan nyo rin dito, ay nakaabot na kamu haruko, nakaabot na kamu hasujud, atawakan halingkod, pasambahayangon na kamu paabuton mato, atawakan pasuron na kamu mato palamsin, sambahayang. Tunayan niyo, uno-uno na iabutan nyo yatiwan, uno-uno na yung kiajukupan, pajukupan nyo. Bangin kulang, pajukupun. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Warawahu Imamul Muslimin qala, inna ahadakum idha kanat ya'madu ila salati fahuwa fi salat. Ati niya, benar to din ang katawren kaniyo bangin kiaunan niya magpatindog sin sambahayan, in siya halaw na sin sambahayan. Iyang panamanin manusia magniat magpatinog sin sambahayan, in siya halaw na sin sambahayan. Walakin al-khurujaka ayyuhal muslimun ilal masjidil mubakkiran litudrikal takbiratal ihram wa tahdiras salata ma'a jama'ati min awwaliha wa qarib baina khutaka fil masika ila salat. Sumakawain pagwa mo ko tay manghud ko ka Islam. Harap pa masjid amuin early pa yaon. Umabot ko sin takbiratul ihram, humadir ko sin sambahayang jamaah, hawakto niya, amuin jamaah panagnaan, hati niya awal waktu long sin maas-maas, na pasikuta in mga tikang mo. Harap madto pa masjid, litakthuru hasanatu, hasupaya tumaud in karayawan mo. ففي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تودى أحدكم فأحسن الوضوء. Apabila nagwudu inang katawren kanyo na ang papiyarayaw niya tudin pagwudu niya, hati na sin pagparayaw na agad niya inaturan sin pagwudu sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ila al-masjid, mahuligi mo siya si mambahayang arap madto pa masjid, la takhrujuhu illa salat, wairun siya kay mo yung malengkan matura magsambahayang, lam yakhtu khutwatan, wairun ding ha mga hitikang niya, illa rufiyat lahu biha darajatun, malengkan hipag-angkat sin darajat niya, wa khuttat anhu biha khati'atun, iban hipamapas sin mga pardusahan niya. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot na to na kaunayat to hapagwudu sa asalin pardusan si manusia, papasun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manaw ko pa masjid asali kaangkat na sin darajat mo, iwan mapapaspain pardusan mo. Wala mo pakyat itinugin sa bahayang amun ibadat sa lago-lago, ang panaman kaw madto magtunay kaniya
asal kau dirihilan na sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan. Bukun sadya mamapasin dosa mo karayawan sa maka mo pain mga sakina, maka mo pain rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Faida wasalta al-bab al-masjid, apabila kau makaabot na palawang sin masjid, faqaddim rijlaka al-yumna 'inda ad-dukhuli, paunaha in sikimu tuo bangkaw sumud. Waqul ampakaw mamum bismillahi tumtumun sing kitaniw bang kitaniw pa masjid, pag-abot mo palawang sin masjid, paunaha in sikimu tuo hisud palawang sud pa masjid, ampakaw mamum bismillah, a'udhu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Ampakaw dumua Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Amuyatin doa mo, sumalawat kau pa Rasul, mangayo kau kaampunan, iwan mangayo kau hipapaukab mo fallahu subhanahu wa ta'ala. Indinin fi'ledi fi'l talab, mangayo ko fallahu ta'ala hipapaukab kaniya in lawang kalawang lawangan atawakan in lawang sin rahmat. Sabab in masjid in siyayan tampat lianna al masjida mahallahu lawni al mahallul rahmati, tampat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha aradta al khuruj, bangkaw mabaya gumuha, faqaddimu rijlakal yusra. Apabila kau isab mabaya gumuha, paunahain sikimulawah. Waqul ad-du'a, ampakaw mamungsin du'a, amuin biasa mo alladhi qulta 'inda ad-dukhul, amuin biasa mo singgimu akaw sumakawa gantian mo sadya ini. Bangkaw sumudlaw mo iftah li abwaab rahmatik, bangkaw gumuha iftah li abwaab fadlik. Maita sabab in masjid, walidhalika lianna al-masjida mahallul rahmah wal kharija masjida mahallur rizqi. Sabab in pagan fad rizqi, sabab in hawa na sin masjid inyan kalabbihan niya tawakan lawang na sin rizqi. Kama qala subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim, suratul Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Suratul Jum'ah. Apabila kamu maubos na tumunay sin sambahayang Jum'ah, bukun sa jamayang Jum'ah lang ta, inyatu dalil am. Tinimaksud pabila kau maubos na tumunay sin sambahayang, guwa na kau panghilatag hakabaw sin dunya, lawa kayong kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana suway na kita ni mangindua, sabab yung magdiril kato rizqi Allah subhanahu wa ta'ala. Faida dakhalta al-masjidah, pagpatungtum mga kiulungan sin Allah ta'ala, pabila makasud na kapalom sin masjid, fala tajlis, ayaw na kau limingkod, hatta tusalliya raka'atain tahiyat al-masjid. Pabila makasud na ka pa masjid, ayaw na ka ulimingkod sehingga suway na ka makasambahayang duang karakaat. Biya dasin sambahayang Jum'ah. Misan pa yung kiaunan mo nakasud ka, nagkhutba na in khatib sambahayang ka duang karakaat. Langsin mga kaibanan magpagwa, inlingkod mo, dumungog kaw, inyaon wajib. Intiminug ko sa bahayang inyaon sunnat. At inyalaw niya malagwin wajib din sin sunnat. Inyat to, din nga mga papanaw sa jasin, ra'yin nila. Adapun, in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hazaman niya, aun hambuok sahaba, simud, limingkod, magtuwi, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkhutba law niya kum sallu rak'atin. Tinug ko sambayan ko doong karakaat. Yan. Misan pa yung kiaunan na sunnat, malaggo da isab si hapangatod sin Allah ta'ala iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin dalil talong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ahadukum
masjida, apabila makasud inhang katauring kanyo palam sin masjid, fala yajlis, ayaw na siya limingkod, hatta yusalliya rakatain, sehingga suway na siya makasambayang 2 rakaat. Mutafaqun alai, in hadis kan Abi Al-Qatadah. Summa tajlisu tantadiru salah. Mahuli, pag mo sumambayang, limingkod na kaw, tumakad na kaw sin sambayang. Waltakun halak julusika fil masjidi lintidari salati mustaghilan bidhikrillahi wa tilawatil Quran. Auna ingin hawabaran mo, atawa auna inhal mo, limilingkod kaw ha masjid ti matakad sin sambahayang, liga pa in baran mo manumtum fallahu ta'ala, atawakan magbasa sin Quran. Yan. Wa tajannibil abad. Iban layo kaw, anib kaw ha mga maglango, magsuy-suy, magbisara. Wa tashbik, iban sin magpakulapo sin lima. Wa tashbikil asabi', magpakulapo. Atin na lamod din sin abata, magbisara, maglangog, biya na silaw niya magpakulapo sin lima. Wa ghairihi. May tayad tulyangan, wa kad warada sunnatun kiyabay ta hadis nahyu anhu fi haqqil muntadirin as-salam. Liyangan yaun ha mga tao ti matakad sin waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fil masjid, pabila in kiaunan sinang kataw ring kaniyo halawm sin masjid, fala yashbakanna, ayaw tuod kamo magpakulapo sin lima. Fa inna tashbika minasyaitan, sabab yung pagpakulapo sin lima inyandeng ha syaitan. In nagriwayat sin hadis akhraja Ahmad min hadithil Abi Sa'id wa ibni Abi Shu'aib, Kitabus Salah. Amma man kana fil masjid li ghairi al-intidhar as-salah, sumagawa ang pain mga langta ha masjid, sumagawa bukun na siya nagtatagad sin sambahayang, hati niya bukun nagtatagad sin sambahayang maghrib, takaran mo sumud pagkat tumayron pa maghrib, iban sin puas sin maghrib nagtatagad ko sin isa, inya tulit siya makajari. Sa pagpuas sin isa, si malam na kaw yat tumanjari na kaw magpakulapo sin lima mo. Wala na yat tuliangan, sabab may ta. Wakad thabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama minas salati. Hati niya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya baita na pakatingong sin lima niya, mapuas siya si malam na rin sa sambahayang. Hati niya puas din sa sambahayang. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon pa na kaibanan lang na riwayat, amin bangkaw nagtatakad-takad sin sambahayang, subay kaw lang nari mamisara. Wa fi halal intidhari ka salata fil masjid la takhus fil ahadith ad-dunya lianna long ya ruwiya fil hadith lianna dhalika ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-nar khatab. So in riwayat ini beta ini bukun siya makusog. In hadis ini nasabot sa silsila Syekh Nasirun Albani, in hadis ini taif, malammas siya. So makawa albang long tahinangun ta siya ini encourage min ha mga tao way undangi niya. Amin di ka papagbisaraw magsusu si mga parkala. Sa bablong ta, mangkaw kumai sa mahiyabay ta, kaibanan, biasa pa maintao, madto pa masjid, magsusuy paghasin mga utang harsin pa mga bagbistis inyan, di kawayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil siuknaan din mga tao, magbisara, magsusuy alam sin masjid, kahalan sin mga utang, mamandalong na maluwi. Sababin masjid, pagbisaraan atawakan, parkala, dunya apalkal akhirat katan in dunya hiwin na siya muna. Wa qad warada fil hadis al-akhar anna ba'da fi salati ma dama yantadiru salat wal malaikatu tastaghfiru lahu. Yan. Kaya may riwayat long niya lugay si mano siya nagtatakad sin waktu na in mga malaikat piang ngayon sa kaampunan. Yan. So, in yato,
launta in nagriwayat mutafakun alay. Hadis kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Yan mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw tud kita niyo himinang sininang ang wainun nakapuspaidan halam si masjid. In mahinang na to halam si masjid bang kita nagtatakad-takad sin waktu, dimigdikir-dikir ataw kan na mamasasing Quran, mangaon muhadara dumo kita muhadara. Bukun mangaon nagmumuhadara, ito ko sa muhadara sin kayo mo, nagsusuy ko sin kayo mo, sin parkala dunya. Amiyan mga kaulungan sin Allah ta'ala. Pilarain waktu na to, tumunay maun sin sambayang deng hamagrib pa isya. Pag-uwas di na nupay karilin, amin katibukan sin waktu na to dun haagama sa suway patudin manusia lumamud sin parka lamuran pa sin parkala dunya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pindahon na to in mga kahinang na to. Aun waktin manusia magiyanin pag-agama suway nang 50-50. Sumagawa kakitaan mo rin nga mga nagkukulan muslim ay ando law isab sumambahayang pa masjid hang kapitura makaminsan. Nabiya din pag-an mo 50-50. Tungaon mo in dunya iwa sin akhirat. Misan in pagtunay mo sin sambahayang mo makaminsan dahang kapito. Para halbang mo bahagyon in hang kapito, natuwad law iwan sin tunga. Bahagyon min halawm sin hang kadlaw kawan tagupat ka jam. Dari po mo pesay karilin inang putag 2 jam yad tuha ka. Masabab may ta. Bang mo pataason in tiap-tiap sambahayang 5 waktu yaw ng karumang kadlaw. Pataason mo in tiap-tiap waktu ang kajam 5 jam na ko. Dimila ka ma. Pataason mo na yan to. Sa imano siya, ando, di palaw makarihil. Mga kaulungan sinallahu ta'ala, tumtumun na to. Piyakari kita sinallahu ta'ala, maripawaw sindun. Nawirun duway malingkan, mag-ibadat, magtag-ipon, makadakawayan niya, laway hatarika, atawakan hapang Hindu, sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, biya sin agi niya, sallu kama ra'aytumuni, usalli. Tayo. Wa idha uqimatis salatu, apabila patindukon na sin bilang at niya mag-ikama na, magpatindog na sin sambahayang imbilal, fakum ilayha, timindog na kawisab, indal qawli muadin, hawak to imyanin muadin, amin, kad qamatis sala, kad qamatin, Allahu Akbar, mag-ikama siya, timindog na kawisab. Yan. Kad qamatis sala, timindog na kaw. Lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik, sabab umiya tuin kakahinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hinang nayat kaaw na nakabuin niya. Wa in qumta indal bada'il iqamah, hatinya bangkot timindog na pagtagna nasin pagtagna nasin sambahayang. Falabas bidalik, hatinya mong pagdungog mo sin Allahu Akbar timindog wayrun dangi niya. Sumaka walaw ni hadha idha kanat al-ma'mum yara al-imam, bangsa pa main ma'mum kakita na ni imam timindog. Wa in kanat la yarahu hal iqamah, bangsa pa wala na kiyakitaan pa ni imam, fal afdalu an la yakum hatta yarahu. So afdalin limingkod na siya sehingga kakitaan niya na in imam. Ang kanain mga imam isab na in sarapat dapat pag-ikama magtuyo sila timidog magtupawnahan bihan. Ayuhal muslim, ihris an takuna fi saffil awwali. O kau hambuk muslim tay manghud ko kami Islam, lapay na yung ginhawaran ko, parihalaa in saf panagnan at inafarihala aw natud in ikaw magkasambahayan kau tiap-tiap waktu hasaf haunahan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu an-nasu ma fi nida'in wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahimu. Tahimu. Bang sadya kaingatan sin manusia, bang unuin makawa karayawan hapag bang iban sinasap paunahan. Mahuli wayrun nakawakan ang ruwayng malengkan lang sin hamuk magkuot-kuot sila. Amin sumong paunahan. Ang kanain mag-adan, suway mag-apas-apas. Na aun isab nasabot tayong surut sinadan, misan pa isang mag-apas, magbang, subay ra isab siya, amun intingog marayaw, iwanin siya kapangandulan hawak to, amun magbang siya hawak to. Yan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufil rijali awwaluha. In sarayaw-rayaw sap, sin mga kausukan, amunin panagnaan sap.
Wa ihris ala qurbin minal imam. Parihalaa. Amuin doon kau haraig sin imam. Kani mga mas-mason waktu di saan ka litaan. Amuin magtuyo siya sa matu paraig sin imam. Sumaka misan pa yung mga bayin haraig sin imam. Ang daway sa surut niya. Na suway kau makapaham-paham. Atawakan mataod dingding ang mga biya na babalik-balik ta Quran. Iwan kahatian taning ang mga syara. Sa babaon waktu mawa talin imam. May nari mo kay ngatan mangunin hinangon mo. Nabukom biya sin nakahati. Wayron pagduarwa pag-igsin imam magtuyo siya makasud bang masa umundong na imam in pagsahawi ha pag-ayat suway na humundong imam mamas sa hati niya ang paunurulun sin in ma'mum lang tahyan. At tungod isa pa mga babae in mga sila yawn liqawli sallallahu alaihi wasallam wa khairu sufufin nisa'il akhiru aulihan isabin sa sabsin mga kababaihan. ويتعكد في حق الإمام والمصلين اهتمام بتسوية الصفوف. Tantuhun tuod inyan tantuhun tuod hak sin imam ha mga tao magsasambahayang indihilan niya halga in pahuntulon insaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufufi min tamamis salah. Pabuntulan niyo insapan niyo. Sabab in pagpabuntol sinsapan, inyan ding ha mga kasampul na ansin sambahayan. Mutafakun alay. Haksin imam. Ariwayat pakaibanan, long niya litusawuna sufufakum. Aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ambok riwayat. Papabuntol insapan. Di papagpulak ka natun. Sabab adak lang niya, pulak ka natun sinallahu ta'ala yung pangatayan. Kanabiyayaw non wakti muslim di mag-ambo. Kasapan sadya asal subay. In maksud din dito sin pagpabuntol. Ang pariwayat lang ambok riwayat. Waqimu sufufakum. Watarasu. Yan. Ambok riwayat. Aung pamukiwat wala nasabot din di hebanan kitab staw wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Yan. Pagpabuntol kamo sinsapan niyo ayaw kamo magpulak kanat sabab in pagpulak kanat asapan hikapagpulak kanat sin pangatan si manusia. In maksud sin pagpabuntol suway mabuntol makapagbak in tikod-tikod sin siki iwan sin akaba. Bukod isabya sininangon namon simingkang inambuktaw. Magbak nen siki. Pagsingkang na pagbuas siya mang pasyarin na simingkang na aun ut niya. Sa bang aun siya ut, kasuran sin syaitan. Kanasuwain muslim, nagdidikit-dikit, nagdirikpit-dikpit. Bukod ni sabi marikpit to damon di na ko makanapas. Sarang-sarang. Amun yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So miyatin parkala sin pagpanaw madto pa masjid. Biyaon marikitan lumatun fababul fi alkanis salati wa wajibatiha wa sunaniha. Ayuhal muslimun, inna salata ibadatun azimatun tashtamilu ala al-aqwali wal af'ali masru'atin tatakawwanu minha sifatun kamilatun wa hiya kama yu'arrifuha al-ulama. Aqwalan wa af'alan maqsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. O kau hambuk muslim tayo mangud ko ka Islam. Bunar to din sambayang ibadat sa lagu-lagu. Dain doon kaniya in sambayang ini kawaakan muholom sin sambayang indeng ha mga himumungan iwan sing kakahinang siara sinallahu ta'ala. Aw nundoon kaniya in sipat amuin sampul na sipat sa rayaw-rayaw. Amuin sipat sinallahu ta'ala. Dain doon na nabi atawakan sipat sinallahu ta'ala pangidu. Dakan sinallahu ta'ala piatarang sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin mga kaingatan sin mga ulama. Amin mga ulama, pagyanun al-ulama o rabbaniyun. Yan. Alladhi warathu ilman minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin nakakawa ilmu, atawakan kaya pusakan sin nabi Muhammad sallallahu alaihi ilmu. Bukun saja ilmu. Hatta amalan, kakahinang, wa da'watan, panawag-tawag. Wa akhlakan, iwan sin akhlak.
Sa baon kawakan mo mga nagkukulal ulama, nabukunin pangaddatan ulama. Oh, sa baon pangaddatan sin Muslim, aon deng hama matan Muslim mga ulama, minsan paon parkala amuin himumungan atawakan parkala ikhtilaf pag-agama, di dakaw makajari manglanlan manusia. Yan. Impangaddatan sin mga ulama, bang ulama atinias subay raunun in himumungan malambot. Tumtumon na to Fir'aun sa ngi manusia. Diak sinallahu ta'ala in Musa, nagdawa madto kanya, bukon pa isab ipapakura-kura sa himumungan malambot. Mga yan, mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabiya da sinasambayang. Lang tabay tasing kaybanan akwal wal af'al. Dengha mga himumungan iwan sing kakain maksusatun. Inatisin maksusatun, amuin taltan tutuod siya yaun, diakan sinallahu ta'ala iwan sin rasul niya. Muftatahatun bitakbir. O kawun siya sin takbir. Walay sa hunakal yaftahu bidhikr wa biddua ayu dhalik. Diat tumanjari mo kawun sin mga dua sin pagdikir atawa uno-uno na. Biya sin mga paghinangon sin mga katawtay manguran. Biya sin mga kaiwanan. Basahan na sin mga uno-uno wawasaon ang patumakbir. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Mapuas sin niat. Mapuas sin niat. Inyat tumtumun na to. Bukun hipaglabtik sin dila. Inyat in maglapal kaniya atay. Inyat maglapal kaniya atay. Mapuasin niya to ang pakaw tumakbir. Tumakbir kaw. Wayrun naruwaing. Way naruwaing hipangukab mo sinsambayang amo na in takbir. Yan. Wa muqtatamatun bitaslim. Iwan khataman mo siya, tangbuson mo siya sin salam. Wayroon na mga pagbihan yan. Pag-us mo, salamu alaikum, salamu alaikum. Wayroon na mga kawakan mo, kumaput pa sin tuktuk, iwan sin puso, inewang unimbiya mga wasahon. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Bangkitan nung kimita simbiya mga aturandahan sin mga manusia, agun ma-ajaib kita niyo. Sa bangkitan niyo magbalik maripasara sin Allah Ta'ala iwan sin rasul niya, wala na nagkahinang yung rasul. Iwan simbiya mga magukab sin lima, salamu alaikum, salamu alaikum, balikun bihan, in maribihan, in maripalawabihan. Na hindi bang unibiya mga maksud yato. Langsin mga maghihimumungan, ya Allah kabaka akin surga. Tambulain nal ka. Uy, nabiya din nato. Ipatamul sa kiringon dahil sabihan. Allahu Akbar. Asal isyara sa wala na nag-amo. Wala na nag-amo. Dari nga sabi mga kialungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lang tain mga pagyan akwal wal af'al ni thalathatu aqsam. Nabagi siya nagto. Hikaisa arkan, rukun. Hikamaroan niya, wajibat, mga kawajib-wajiban, ini katunya sunan, kasunat-sunatan. In rukun, fal arkanu idha turika minka syai'un, apabila hikawin sinamuk magsasambahayang. Apabila hikawin sinamuk tao magsasambahayang, uno-uno rin doon haling ang mga rukun, baparatis salat, mawatalin sambayang na. Sawa na kana tarkuha amadan aw sahwan. Siwu din kaya aunan in tiud niya iwan sinwal ang napirto. Aw bapatis rakaatul latina tarkuha min. Atawakan mawatal in rakaat amin kawinan niya yato. Mawatal in rakaat. Wa qamat latina talihi law niya al-maqamaha kama yati bayan. So sabuton na to da law niya in mga hukum-hukuman bang biyadiin in mga kahukum atawakan in pagpatinog sin pag-anong mga karukun-rukunan ini. Yan. In pag-ano ni sab wajib wal wajib wajibat ida turika minha syai'un amadan bang sa pama siya binun hikawin kalupaha atawakan hikawin siya uno-uno ray dun tiud bapalatis sala mawatalin sa bahayang. Wa in kana tarkuhu sahwan bang sa pama kiyawin siya at niya wala tiud lam tubtil di siya mawatal. Yan. Gantian siya wa yajibu sujudus sahwi. Gantian siya parayaon siya paamun siya sin sujud sahwi. As-sunnah la tubtilus salatu bitarki syai'in minha la amadan wala sahwan. Di yatuhi kawatal sin sambahayang
siwo dain turun iwan sin wala tiud. Lakin na tangkuso hayatus salati bidalik. Sumakawa kakulangan indagbos sin sambahayang. Sebab in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam piaamu niya in karukun-rukunan in kawajib-wajiban iban sin kasunnat-sunnatan lawan sin sambayang. Ang paiyan kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam niya sallu kama raaitumuni usalli. Sambahayang kamu biya sin kita niyo hapag sambahayang ko. Sambahayang kamu biya sin kita niyo hapag sambahayang ko. Yan. Meta imusan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'l mudari usalli. Supaya long sin mga ulama nahwin in fi'l mudari yufidul istimrar. Continue siya. Ununin kita mo pagsambayang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sumayra amu yadtuin akaron mo pagsambayang sinambuk Muslim. Kung sa mga taymang uda ka Islam. Hazaman ta ini in mawaya himinang kabayaan ni hasambahayang gumanap siya rin nga pagsambayang sin Rasul. Tanto bang kabayan mo wayra makalangkay mo sa in mga ulama magpatumtum sadya sabab sinla sa kaniw malaingkan mang kamu di mabaya pauntulon na inyan deng kaniura deng kaniura bang kamu ayaw man mangi long tawian biya tay maun sin mga kataw tay maun kamamaasan banging kahuruan magpatumtum makahalan sin sambayang kahalan sin pag-ibad amin indaakan sin Allah talawan sin Rasul hati niya marugtul inding ha mga kakahinang tawian lang tang wala imamu ayaw kita niruwalan. Tay maun na to bang nato matay mabang di nayaw. Inini sabuton sin mga kahuruhan sabab hak. Sabab nang daakin Allah ta'ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pangdaak kamo paminang maraw iban panglang kamo pahinang munkar. Minsan na diyan manu siya himinang syara sinbukon na syara sin Allah ta'ala ipasaplag niya pamano siya pa mga Muslim lang niniman jari hinangon. Misan wala himinang in Rasulullah, wala himinang in mga sahabat, wala himinang in mga tabi'in, tabi'in. Iban sin mga imalaw mo ininiman jari hinangon na in mga yan mga kiulungan sin Allah ta'ala matarang hindi ta sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bangaon pag-ikhtilaf sin pag-agama unin nagi sin Rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdiyyin. Magbalik kita naman to. So, mari kita niulong niya muna sabuton ta in rukun. Law na al-qism al-awwal arkanus salat. Arkanus salati 14. Rukun sin sambahayang hangputag upat. Hangputag upat. Sabuton na to muna bihaon katan. Insyaallah kalu next yet to bang ang pakauhi. Next Jumat ang panato lilayon kamu. Hikay salaw niya amun na al-qiyamu fi salatil farida. Pagtindog. Rukun panagnaan. Ini karwa takbiratul ihram. Ini katu qiraatul Fatiha. Ini kaupat ruku fi kulli rakaat. Inhi kalima iwan sini kaunum arraf'u minar ruku wal i'tidalu waqifan. Inhi kapitu sujud. Inhi kawalu raf'u minas sujudi wa julusu baina sajadatain. Inhi kasiyam tuma'ninatu fi kulli af'alin madkura. Ini kahangpo iwan hangpo takisa tashhadu atau tashahhudu akhiru wa jalsatihi. Ini kahangpo tag dua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudil akhir. Ini kahangputag tu tartibu bainal arkan. Ini kahangputag upat taslim. Amo yan in rukun sin sambahayang. So murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rukun hangputag upat. Hangputag upat in rukun. Yan. So, insyaallah subhanahu wa ta'ala, subay na yat tulong ta amuin balik yat to, ampan na to lilayon hambuk-hambuk indeng ha mga karukun-rukunan niya.
So murah-murahan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau maka na to pangadjian atau kan suway to kita ni kuma pangadjian bangon sa pamawala imamo na ay nato nakawaon niya to kawaon ta sadya in imamo sabab law ta in kita ini on waktu maglidas in mga himumungan maglidas in mga himumungan na bang wala imamo di nato parulihon atau kan pabuntulon nato intay mangod nato in maamo kata na miyating kawaon nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bena sinsambat nakanatukay na amon pagpanaw ha masjid na insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala masi kamoy muurol sin programa na mo ini pagpatumtum sa mo ini lang tay ni karayaw kato ni hadun na nagfafad la akhirat. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala magsarang sukul tud kami isyusyo na in nagpaon sin parkala ini iban isyusyo na in masi di murungog imuurol sin mga parkala pakaradyan ni na mabay ato dimingat sin pag-akama amuin pag-ingat kawaon din nga Quran iwan sin na sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan na sin nang mga kaul sin mga sahabat kakahinang sin mga sahabat amuin ibadat bukun na kawaon sin pikilan sin hambuk pahambuk amuin asabuhon mo wayrun kawakan dalil wayrun kawakan ni sa patudyon magtumaribihan na insyaallah subhanahu wa ta'ala mga kiulungan sin Allah ta'ala na matarang kato daran tari pagsabuton in mga parkala pag-ikhtila paakame ni asalin ni aun jumato sa nabiyabaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga unbay ni pag-aakaron na kita sundan niya iban sin mga khulafa ar-rasyidin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.